Bagesho bjalo ka mehla re a lamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT re gasha thui go tswa Studio 10 Auckland Park. Re thoma pele ka dihlogo tša madireng a letšatši. It was discovered that the tunnel has got some form of structural integrity and is deformed and not stable and may collapse. Molaodi wa masepala mogolo wa Johannesburg, Floyd Brink, o netefaditše gore kgase ke yona e bakilego mothutupo wa ka laboraro mmileng wa Lilian Ngoyi wo o fitilego ka bophelo bja motho o tee. I personally think that it might even open a new can of worms where illegal sales of alcohol will take place. Molawana wa kiletšo ya thekišo ya madila morago ga bošego gare ka Limpopo o tsošitše dipolelo. In order for us to excel on that day, we need to bring in our A game. Moswaradino wa Banyana Andile Dlamini ore ba ikemišeditše go kaonafatša papadi ya bona ge go bapetšwa le dipapadi tša sebjana sa lefase ka 2019. Batho bešo thobela ke lesolela madireng a letšatši le mošomi mmogo Tryphos Ntswelengwe. Molaodi phetiši wa masepala mogolo wa Johannesburg, Floyd Brink, o netefaditše gore mothutupo go bapa le mmila wa Lilian Ngoyi wo pele o bego o tsebja ka mmila wa Bri ka bogareng bja toropo ya Johannesburg o bakilwe ke gase gomme o ka ba kotsing ya go phuhlama. Efela Brink ga se a kgona go tiišetša gore ke mohuta ofe wa gase. Go sa le bjalo dintlha tša monna yo a hlokofetšego kotsing ya tiragalo ya go thutupa ka Johannesburg ka laboraro mantšiboa di thoma go tšwelela. Joseph Dumisane wa mengwaga e 34 ke modudi wa Malawi yo a bego a rekiša ka mmileng wa toropo nakong ya mothutupo. Balapa le bagwera ba motšwasehlabelo yo a tlhokagetšego mothutupong ka laboraro ba tšweletša ka moo a tlhokagetšego ka gona. He was working under alongside Loveday Street. They are selling shoes. And after work, he went to buy food. From there is when he involved in this accident. At 9 o'clock is when we start calling him because he was not present at home. So we start calling, he was not answering. Then around 1 o'clock a.m. the following day is when someone answered the phone. They said, "I'm a policeman, your brother has died." Ba re banyaka gore setopo sa gagwe se romelwe ka nageng ya gabo ya Malawi. Optja ba hloka masheleng ba dira boipiletšo go mmušo go tsena seemo ka bogare. We still don't know where you can go. If government maybe can help. Menga yeo e hlotšwego ke methutupo e go lela pele bašomi ba masepala ba leka go hlwekiša lefelo le le go lokiša ditsela tšeo di palegilego. We need to know how long this thing is going to take because we are working here on the street. Tsela ya basepela ka dinago gausi le mmila wa Lilian Ngoyi e tswaletšwe eupša ba bangwe ba basepela ka dinago ga ba tšeele sehlogong ka ge ba le gare ba tšwela pele go swahlela mmileng wo. Why are you walking through here when it's been cordoned off? Because we don't have anything to do. We have to take out our things and being on the street. But it's not safe here. Aren't you worried that the road is going to collapse while you guys are busy walking here? We are worried, but we don't have any chance to do. Go le bjalo go utswe dikgwebo di se kae lefelong le e fela le tšona di goga ka gare. There's no water, no electricity, even our shop is closed there. We are struggling about the business, in our water. It's a very bad situation. Very much frustrated. Bao ba tlhokago magae le bona ba amilwe ke tiragalo ye. Here in the street, we just live because there's no one to help us here. We slept here, just here, because there was no way to go. Molaodi wa toropokgolo ya Johannesburg, Floyd Brink, o re mothutupo wo o hlotšwe ke gase. Our EMS teams, they have completed an assessment between the Lilian Ngoyi and Loveday streets. However, it was discovered that the tunnel has got some form of structural integrity and is deformed and not stable and may collapse. Go le bjalo maphodisa ga se ba kgonthišiša dipego ka ngwana yo go thwe go timeletše nakong ya mothutupo ka ge go se wa bulwa molato wa go timela. Palo ya bahu kotsing ya go šiša ya go thulana magareng ga lori le pese ka tseleng ya N6 ka Free State e hlatlogetše go šupa. Baotledi ka bobedi ba magareng ga batho bao ba hlokofetšego.
Kotsi ya koloi le lori tšeo di thulanego ka dihlogo e diregile pijana e sa le mesong magareng ga Rooksville le Smithfield. Bašomi ba ditirelo tša tšhoganetšo ba ile ba swanela go šomiša ditšhipi tša go ngamolla mantlege a koloi go ntšha ditopo tšeo di bego di kgakgetšwe ka gare ga pese le lori. Re lemoša ba dipelo tše sesane le bana gore diswantšho tše di latelago di ka ba garola matswalo. Kotsi ena MP e sitisitse phallo ya sephethephethe mmileng wa N6 nako e telele. Bese e ne e tswa Gauteng e lebile Butterworth ha traka e ne e tswa Eastern Cape. Mmila o kwetswe sebaka mme bakganni ba bang ba diteraka e sa le ba eme dihora tse fetang tse 10. E sa le re ema mo tlwa ka 4 mesong. Mara jwale ha re fitla re fumana o se le gore accident e se etsahetse. So e se ndi isitse for nako e telele jwale ka jwale ne tlamile re lo offloader se ga me haholo mme wa sa le ge mamotlo o seng ha re soje ha ona letho le re tsetseng ga male le dikgoza magoa di lapile. I coming from Joburg. I'm going Tata Losikisiki and I'm tired now. Bapalami ba bang ba 43 ba isitswe sepetlele se Smithfield. Ditshebeletso tsa tshoganyetso di ile tsa bitswa kotsing ya lori le bese mo diotlaneng sa diphelleo mmileng wa N6 bakeng tsa toropo ya Smithfield le Rouville. Mme o ile a fumana batho ba hlana ba lahlehetswe ke maphelo mono ba 43 ba ne ba tswile dikotsi tse sempe ke a le mo fela tswile dikotsi tse mpe. Sesosa sa kotsi ha se so tsebahale. Magala Masiteng, SABC News, Smithfield. Ba ditirelo tša kakanyo ya boso South African Weather Services ba ntšhitše temošo ya kgonagalo ya tshenyo ka memoya e matla ka dikarolong tše dingwe tša Kapa Bohlabela mo mafelelong a beke. Se se latela morago ga ponelopele ya seemo sa boso bjo bo befilego go swana le lehlwa dipula tše matla tšeo di tla tlišago tshenyo ka mono nageng mo mafelelong ano a beke. Ba ditirelo tša tšhoganetšo ba re ba tla dula ba le komana madula a bapile ka ge phefo ya bekeng yeo e fetilego ile ya hlola go swa ga mekhukhu. Baitseanape ba bosa ba bonetse pele lekhubu le letsididi kwa dikarolong dingwe tsa naga jaaka semathana se solofetse gowa go na le dipula tse di matla le diphefo di solofetse go tsubutla. Ba ditirelo tsa bosa mo Afrika Borwa ba re botse tsibuso ya maemo a bosa a sa isegeng matlhaso o segolo kwa Eastern Cape. We're expecting much more of the cold along the Drakensberg areas, spreading over to Lesotho and spreading over to the southwestern parts of KwaZulu-Natal today. Snow that's expected is mainly over the extreme northern parts of the Eastern Cape province, spreading to the Drakensberg, and much more of it still remains on the following day over around the areas in Lesotho and the southwestern parts of KwaZulu-Natal. Tsholofelo e ne le gore semathana se tlile go wa gape bokhutlo jono jwa beke fela baagi ba Gauteng ba ka se itemogele seo. The cold snap that's been forecast for this weekend and the cold conditions which we are already starting to experience and slightly wetter conditions across large areas of the country are as a result of the cold front arm of a mid-latitude cyclone. Go latela gore mekhukhu e fisiwe ke molelo ka ntlha ya fa baagi ba ne ba leka go itshireletsa kgatlhanong le serame ditirelo tsa tshoganyetso di malala-laotswe. Ka nako e ya winter mo sebakeng sa rona sa City of Johannesburg re bana le dikotsi tsa mello most especially mo ditulong tsa rona tsa di-informal settlement tsa mekhukhu because ke mo leng gore ba di-residents tsa rona ba berekisa tshwana le di-prama stove di-candle jwalo dimbaula. Baagi ba lopiwa go nna kelotlhoko fa ba dirisa dihitara le dikerese mo matlong. Offense Stimo, SABC News, Pretoria. Go na le tlhobaelo yeo e golela go godimo mabapi le molao o iletšago go rekiša madila ka morago ga bošegogare ka Limpopo se se tla ama ikonomi ya profense le tatlhegelo ya mešomo. Molao wa profense wa go rekiša madila wa 2009 o fetotšwe ka 2019 o šuthišitše nako ya go rekiša bjalwa go tloga ka iri ya bobedi mesong go ya go iri ya 12 bošegogare. Molao o swanetše go thoma ka letšatši la 1 Agostose. Go dira ditukišetšo pele ga ge molawana o moswa o raroga
lefelo le la boithabišo ke le lengwe la ao a dulago a pitlagane kudu mafelong a beke nakong ya maikhutšo ka polokwane. Bjale go na le letšhogo la gore molawana o moswa o tla hlola batho gore ba lobe mešomo le go fokotšwa ga badiragatši. Although we understand the bigger picture is the alcohol abuse, and then you ask yourself, okay, now that you're closing at 12, will it literally stop alcohol abuse? I don't know. Poife e nngwe ke gore molawana o tla huetša go rekiša ga madila mo go sego molaong ka profenseng. It's one thing saying, okay, alcohol abuse, gender-based violence, and I personally think that it might even open a new can of worms where illegal sales of alcohol will take place. Ba National Liquor Traders Association ba thuntšha moši ka dinko ba re ge molawana o ka se fetolwe ba tla tšea magato a semolao. The issue of trading hours, this will destroy our businesses and it will affect the jobs directly that are dependent on this important sector of taverns, which currently across the country employs over 250,000 people. But also if you look at the issue of the increase in license renewal fees, it beggars belief that we will move from 100 Rand per annum to 750 Rand without any valid justification as to why are we moving to such a higher number. Kgoro ya tlhabollo ya ikonomi ka profenseng e dumela gore diphetogo tše di tla tliša ditlamorago tše di botse mo industry. They can open until Sunday, which was not there in the old dispensation. Lekgotla phetiši o gateletše gore bahlankedi ba ikemišeditše go boledišana le mafapha ao a na le go dingongorego. Bjale ka mehla re le kgopetše sa mafahleng a lena ra botšiša gore maikutlo a gago ke afe morago ga gore mmušo wa Limpopo o iletše thekišo ya madila go tloga bošegogare go thoma kgweding ya Agostose. Letlakaleng la Facebook, Luisa Mogofi o re yeo e tloga e le selo se kaone gobane bana ba iphile madila ba lebetše le ka moso bja bona. Maselo yena a re go iletšwa ga madila ke tlhoba boroko go badudi ba Limpopo mola Limpopo e sena maemo a mabe a dipolayano go swana le fao go diragetšeng diphišamare ka Enyobeni Tavern aowa. Letlakaleng la Twitter gona Michael Morobane o re a mmušo o dule fase gape o sekaseke molao o gape gobane ikonomi ya naga e sa tlo wela fase gape. Ana Mashilo yena a re mmušo wa ka mo Limpopo o dirile gabotse lebaka banwi bao ba madila ba lala ba re rasetša ge ba boa. Qeto e ntle le ka nnete e entsweng ke mmušo wa Limpopo nna ke e tšhaela monwana e se ka e ka ba ntho e le goreng e etsala lefatshe ka bophara mo South Africa gobane ka nnete madila ke bothata bo bogolo gagolo jwang batšheng ba naga. Tabeo mmušo wa Limpopo o e dirileng ke tabe botse kudu nna ke e bethela matsogo o tla ba reng ke be e se mo o mmušong wa Limpopo fela e be mo otlhe ka kakaretšo. Lebaka la ka ke le batho ba bangwe ba o rekiša madila a ba naanne batho naana motho a letša go thoma Labohlano Saterdag Sondag a letša everyday bošiu le montshegare o fitlhela ka Manta furu batho ba khutšaneng bana ba sekolo ba bala nako mang aowa. Ke bone le sephetho se se kaone jwalo o ka re ka ba di-province ka moka e se ka ba ka province ya Limpopo fela mmušo o ka re o ka tšea magato gore di-province ka moka le tšona go fitlha ka iralo somepedi ba se ka ba rekiše madila. Kgorotsheko kgolo ya Thohoyandou ka Limpopo e laetše gore mogononelwa wa dipolao tša batho ka bontši Enoch Ndou a hlahlobje monagano ka bookelong bja Hayane bja monagano ka Thohoyandou. Ndou o latofatšwa ka dipolao tša letšatši la Christmas 2021 mo a bolailego batlogolo ba gagwe ba babedi mohumagadi wa yo mongwe wa bona ga mmogo le bana ba bane. O tla hlahlobja ke dingaka tše tharo tša monagano magareng ga letšatši la bošupa Septemere le la bošupa ka Oktoboro. Go letetšwe gore dingaka di tla nea kgorotsheko dipoelo tša bona ka Ndou ka nakwana ya matšatši a 10 ka morago ga go lokollwa ga gagwe bookelong. Molato o šuthišitšwe go fihla ka la 23 Oktoboro lenyaga. This court orders that the accused person be detained for psychiatric evaluation
for a period of a month by 3 psychiatrists at Hayani Psychiatric Hospital in Toyando in the Limpopo province. Hlatse ya mmusho Zandile Khumalo o ganeditše gore ngangišano magareng ga gagwe le lesogana la gagwe la peleng Longwe Thwala ke yona e hlotšego go thuntšhwa gana letšana ya kgwele ya maoto Senzo Meiwa ngwageng wa 2014. Moemedi wa bagononelwa o boletše gore go tla bitšwa hlatse yeo e tla bolelago gore mogwera wa Meiwa Tumelo Madlala o mmoditše gore Meiwa o bolailwe ke kolo nakong ya ge a tsena ka bogare ntwa magareng ga Khumalo le Thwala. Efela kgoro e kgalimile mokgwa woo wa dipotšišo. Lerato la Kelly Khumalo le Meiwa le lona le ile la tsinkelelwa ke kgorotsheko. Zandi Khumalo o ganeditše taba ya gore go bile le ntwa magareng ga gagwe le lesogana la gagwe bošegong bjo Meiwa a bolailwego ka bjona. Khumalo o botšišitšwe gape ka bohlatse bja go ngwalwa bjo bofilwego ke Thwala fao a hlalošitšego gore yo mongwe wa babolai o be a ena le letlalo la mmala wa go taga e le seo se fapanego le bohlatse bja Khumalo. Lerato la Meiwa le lekgarebe la gagwe nakong yeo Kelly Khumalo le lona le ile la tsinkelelwa. SMS yeo Kelly a e rometšego Zandi e hlaloša gore Kelly o be a gopola go hlala Meiwa. Tsheko e tla tšwela pele ka mošupologo. This witness basically would come and tell this court, because the state is going to call him, will come and tell this court that on the date of the happening of this incident, he got a call from your sister Kelly. So lesho yo manje hai angiyazi. So that which is being said now, I know nothing about. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e fokotše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE e hlatlogile. Theko ya dirafša e kaonafetše ntle fela le ya oli. Tša dipapadi, moswaradino wa Banyana Andile Dlamini o re ba ikemišeditše go kaonafatša papadi ya bona ge go bapetšwa le dipapading tša sebjana sa lefase ka 2019. Afrika Borwa e feleleditše moseleng wa Group B sebjaneng sa lefase ka France mengwageng e mene ya go feta morago ga go phenkgišana le dihlopha tše maatla. Mongwaga Afrika Borwa e sa bonwa bjalo ka bomakgokgorwana bao ba tla phenkgišana go le bokomankanna go Group G. Banyana ba raloka kgathalong le Sweden yeo e lego maemong a boraro lefaseng papading ya pele. Dinaga tše dingwe tšeo di lego mo go Group G ke Italy yeo e lego maemong a bo 16 e šitana le Argentina yeo e lego maemong a bo 28. Sweden ke engwe ya dinaga tše šupa tšeo di ralokilego tournamenting ye go tloga mathomong. Efela Sweden ga e so fenye sebjana sa lefase. Looking ahead of Sweden is a very good team, and in order for us to excel on that day, we need to bring in our A game, make sure that we stay compact, we don't allow them, the passes in between. Efela dilo di fetogile sehlopheng sa Banyana ge ba bapetšwa le ka ngwaga wa 2019. Ba na le baraloki ba bantši bao ba ralokago dileking tša go fapana lefaseng ka bophara. Firstly, the difference between 2019 and now is the fact that individually I've grown, didn't stay in 2019, but I've learned from 2019. And there's so many competitions in between that have made us grow as a team. Banyana ba tletše tshepo e kgolo ka ge ba ya dipapading tša sebjana sa lefase bjalo ka dinkgwete tša kontinente ya Afrika. Coming into this World Cup as African champions, honestly, I believe in tackling what it is at that point in time.
don't take the past into the present, because this is a different tournament, 11 v11 on that field of play, different players, personnels, you don't know what Sweden will bring. Ka ngwaga wa 2019 banyana ba lahlegetswe dipapading tša bona ka moka gomme ba nwešwa nno e tee kgatlhanong le Spain. Nno yeo e nwešitšwe ke Naletšana Thembi Kgatlana yo a nwešitšwego gape kgatlhanong le Costa Rica mo papading ya go itukišeletša tournament ye. Tshepo e gona ka ge Afrika Borwa e nwešitše dino tše 10 tournamenteng ya Africa Cup of Nations mo ngwageng wa go feta e le go dino tše dintši ka go fetišiša. Pego ka Sefiso Ramara wa ditaba tša SABC. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano gomme le ka kgathatema matlakaleng a Facebook, Twitter, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesulela tšona ka kotara go tšwa go iri ya boselela mo go SABC 2. Go latela kakanyo ya maemo a boso, Thobela.